Ia, le ua mātou whaatasi ai lo tūtau mo tau ia o Patrice Leota. Ia mo lo tūtau ngā vale o pēnaia sa tuu mai le vaenga o le tīnei mū ia i te tono o le tātou. Tunu whaatalo whātua pēnaia ma Patrice Leota hao, soifua manuia, good morning. Ia, malole, soifua manuia, nei tai au. Ane foi de whafonga anga sa mua nei tai au, ia whaatalo whātu. Ia le matanga ruenga le tine mu ma le whaalawalawe tu whafose i le mpaia ma le malo si o tātou atunu ma lo soifua manuia. Lo soifua mau. Ia noa li a makarga kana wanga whaamaroa ko mga ruenga whai o ko mori e mo e moa. E no e matua ma nei a lava le oso mai ruma ia rai whai ko mori e mo le po. Oile le kaumana malama mai elwa e nga le. Au te rope nei a wa Patrice o tau le simtanga ruenga tinga inga pe a lolo vai le tunu wa. Ia sau le lawa ia le sau nonga o le vainga fo na pe on avi le langolong sua e tonu fo ia o ngalweng fatino le ale pulengo tine mu o vainga fo ia o lo va pena na avi le la to fo ia famafa te mi to me ia lo vai ama o le manamianga fo ile o le sosoani ale pulengo tine mu le leve ina o sem soifua o se metotino o le saunga le mu lava o le mamalu le tunu e laualunga i le unanga i le manamianga foi le vavalua ma le tangaluenga lea ale puna oa le mainga lea le GMO GMO whala tuku whafosei o i la tofu i la ia lo tai mua i le i vaenga whapea whala lave ma lo vaia ma ia ai iuli ia le tātou pulenga i le langolongo sua i vaenga umai e te tauna ia le atoanga o le saunga le mua le tātou tunu. Malo whaafatai, ia, whaafatai mo la tō whainga ruenga o le ua whapena o na lama whai uti ma whaiva o le nei. Sau te lola la whatu ia te lua sau no le tūlanga o le tātou taranoanga, ma nisi vaenga au sila fia le tunu le tāng whamole mole, Patrice? Ia whaafatai mo le avanoa. Ia mo Silvia ia o tātou tūlata foi i o nei whai vai tāgu whiawhianga a tātou ia le festive season. Ia le toi Paul Silvia, te lea mana o noa ia vaenga a wai ia le tātou atunu. Ia beo vaenga ia titilo ia i o le mātou ia matawhai i o le titilo lea matangatanga i vaenga i whaamautino e saunga le mua o le atunu lautele. Ia o vaenga ia a watu e pere whautuanga ma vaenga e whaamalasia o le tangatanga i le titilo nei vei tau pe lau le taimil nei le swing o le tau matu ai tele ia swing o le tau titilo mawhati munga ia o vaia fo ia nai whanau o vaenga ia e whiawhia e oi ta ele i vai e mua ia o whautuanga māsani, tātou mātua e mese fo i lātou maota malawa, tautuana tātou whanau, o vaenga nai, titilo iai, ia ele ngata i leo saunga le mūlunga o awala, ia e whataua fo i le tala le tau, ia o vaenga fo i ngata i whale, ia mo ia e auta te nau fo i le ia e taun tātou titilo ia, i vaenga whapena awala, vale marupui ia ma le mautinoa, o le saunga le mo soifua ia o tātou vai le tele mala no ai whawhita uli e tupu mai tono tātou mainga me se nei whanau ia ma tātou atunu atoa ia o mea nei mea la iti me tau te vai whatau vai ai ia ai matua i te lele onga o le awhianga soifuanga ia ma o mai ai ele o tau te leo fia whai kirisimasi whanonua tātou le tau te mawhau e se kirisimasi mas tau sang fia so e tau fo lei ai tātou ona whaamautinoa e me se nei whanau ia mana tātou a inga oro i te tono maota malawa ia o mea lava e manatu mai ai a ro whairea ma a walai tupo i whalawlawe o mātou ia e watu al mātou ta a langolanga sua o vaenga ina i mwhaenga sosoani e whaamautinoa i saunga le mu. Ok, alo, penei, whaapopo mai? O le vai tau o Sofia Fia tātou vai a foi ia le anga mai o tātou ainga mai fafo. Moni lava, ia. O le mea moni, o le tātou numeva vala au, o le iwa tasitasi. Ok. Mo so se whaalawelawe, mana mianga foi leo tawalewe mai, o le pulingo tine mui so se ala le
le vainga la vea I le rescue le sami le va matua ia va pe foi la ma le vainga le tinemu o le va tasi foi o lo ia ma le mtanga wenga o leu o le foi la e fautu ina ile mamalo le tato tunu bala au le va tasi o sa mo silfie tato ainga lo fa pena na nga mai fa foi tunu mamao ele ska ko vainga foi le GPS e foi ona trace le bala au male no foanga o lo sa wile bala au o le ala foi la na o le tele o le fesili ia mavainga lo fesili ngai o le temi te bala au mai o le fautuanga ia lava papale le temi o ia avatu fautuanga ia o fesili mavainga I mana mianga o le atoanga o le information ma amtalanga le mana mia e tale to fo ile pulenga tine muia na tapenanga ia ala fo wo ia le atoanga le ile no fuanga o le mea o lo fa penaona afia ma lo tupu o le no fuanga fo yo lo tupu ai ia wa o le tasi na vaenga e pe e sa ia le tunu a sa o le ia pe na ia ma Patrice e sa ia le tunu o fa ngale o social media fo le sa ia fa pe mai fiskele ia mo fisilia o le video ko se social mai kele mo fisilia o le kuri mais ka vale fuimu ai pe na o le o manino la sa no nga ta ua ia o tunga luenga le sa o fa matalanga ia mai ia mama sa o se sonia tinemu sa le leila wala o so no wa o vainga tonua ia le ona tu atule tu ala lo foilia ave se tasi toa lona tala no mai telefoni ile temi tu pole fala vela ia le mo tonu le mafofo o le vala au le telefoni afa pe ele nga fatia ona vala au mai le telefoni pe nga fatia foi ona e talina ia fisili o fisili ngia te metai office fa mole tu se tasi fa pena ona ile to e tala no mai le telefoni ina ye ile atoanga le e fatino ai ile ngaluenga fo Italia tu le puling mana ia vai ngalia mia e mankuas ko ingo sevi Tony Wole wa fairangi fo lang tu la e mai fala vela ia to ai te miuma ia wa e kupu fo ia ka ko na me e kupu ro fa vela ko ai ka ke panic ia mana ia le tu ala lo i le taia o le sili foi le fisili ngia i pe wa pe o le si vai nga le fisili ngia i pe le tu o meni o fala vela tu mai o a fala vela tu mai na wala watu le tine mu pe wala au le ofiso leo o ai tu o ye se fa tu nga ino to inga fala vela tu lai mai o na wala au le au tu pe wala au le ofiso leo o to ye se va ai no fa pena sai pe ta inga ia o tangata malemo o tangata se e lungo le maunga ia o ato ai nga fala vela ve tauna wala au sa o le tine mu e ama fala vela ve tauna wala au sa o leo ya tai lo mo o le pulenga tine mu ma fala vela ve tupu fa fose okay o lo no tupu e so se fala vela ve tupu fa fose o le pulenga tine mu e talietu ya o lo no wingala afa pese e malemo nga umana Italia tu la vale pulinga tinemu no winga o ai ta vale la vea sa le la vale Italia tinemu ona so ta ilo to ma leo okay ono le manunga voilia ava peolo o afia se soifu e tutonu po lo afia se tasi tutonu o le tulanga na lengo na ia pulinga tinemu e tu atu le fotuanga le tato tunu au mai le vala au tutonu le votasi ina ia watu le au nanga le kako tavale mai o le wali fu ia le watu stepo ia le tavale ina ia awone iso na afianga tili fa pe foi la male pulinga o le tanga wenga le fa pe na foi la na anga ia tu ile temi la vale tas temi sa vala au le tasi o le ia code fa pito foi le plan VA por code fia tasi do to ia o ina fo ila fo ia le fa softa inga fo ile o lo ia fo ila to lo nga fa ma vainga ia la to te softa ia leo softa ia fal mai softa ia la to uma te tau ona e i tato pa anga uma ia tato pulenga na ia leo manino vainga ia pa se vainga fa mo mole ia na o sina to e fon fa pi ia to la vai le i vainga le
ia Maria Saunuanga ia o le pulenga le tine mu so o se fala lavi Ia. e le ai lava se o le tau mawhaia po o la lava le tu ainga ai tau mawhaia ina ia mawhaia ia malisi vaenga ta ua le o le tau fia le o me foi le tupu lo fala lavi fai lo le live fai lo live tu sai ele fa pe o fai atu le a titilo manunga ina ia fa sa o mai se ola wa le a fai le live ia na lawi lo ai le ia tangata le fai live e tau an fa so tai mua fa so ngarenga lofa ia fa so tai le vatastas i vili le vatastas ina ia mfai ona o atu le a lawa pule ale o ia i lau ele fa pe o ia ne matapia le mana ia ai o nai fautuanga o nai mia la itia wa o vaenga o le uva ai wa matua i tele tono tata watu no ma fia i lunga social media e le vaenga o la saunoanga le na saunoa i mea ne wa ave se le tunu taru tana no ia wa le na saunoa so se fa la lave la fa lo longo mangelo makua vo le fa pe e che coi fasia lo o vidi lo fui mu Fala velave tu fa fosse. Ja, pe nei vai ga na ona si la fia lo tato wutnu. Le ia a mai pello fa so ini si vai ga manu ma wala tato wa no ai te tau ona si la fia mai se o le tato ye te mi pisi ia maletele ia fo fa vita uri ona tupu mai ai a wa o le si vai ga le e ono manatu ma mai a mo me o tu la i mai o fale vo ie mu. E tai peita do te alu tato ma fo fa la velen tu la i mai i tu la i mato ia ma wele so i fua. So le la vale o le tulanga lo ia tato fautuanga voi le i fausanga fale. Ia. O le pulengo tine mu sa ia te tonu i fautuanga ia. Mai le tasiva i balua. Fa fo le tula fo no le lua festival fitu. Le ala lo ia le atoanga le o le fautuanga le pulengo tine mu. Te tonu fausanga Samoa. Ia. So se fausanga lava i te tonu o le tatu atunu mauta malawa o vaenga uma o le tulanga fulal na o fautuaina ia le pulenga ia le tatu atunu i le fausia ino mauta malawa fa mo le fa o mai ia tatu pe bita ia sa o le manumanunga le pulenga tinemu le tula i mai o fafita o lima fa'alavelave te tonu mauta malawa ai le itu ina atu se fautuanga i tulanga tausanga le mu mai le vaenga lava ia le pulenga tinemu ina ia le atoanga o saunga le mu ele ngata ia te oe malu ainga a olo mauta malu lau il te before i tula i mai se fa'alavelave o le alala na o le toi pa ia vaenga o le te before le pe o le vaenga foi le o wale mo ia le si vaenga le ilo atu ia vaenga a fa pelo e ni fa ilo foi le te tono o mauta malawa fai ngo fie ona fa fango ia mo sila fie foi tua oi ia vaenga fa pena o lo se vaenga fa le tono o lo tupu te tono tatu mauta malawa o le vaenga le na ele o se vaenga foi le tau tutu dia pu ia le tatu atu no ina ia au mai le se leni po vai nga va pe te toni tatu se le ai o le la walunga ai o le finangalo le pulenga male matanga luenga o le ia o le saunga le mu te tonu o lo mota o lo ainga ia me se o lo pisinisi ma te tau ma te tau wa pe o fa te inga fo ile tai pe o le me fo ile le fausia ino le mauta ma le lawa o le va o le si fale o le va o le fale anga i le gates po le ba po tua o i fo o la na tu la mai i le fale vela e le lo la fu vu po fe o so ia e koso ia ai o va enga na ngai va enga fa ka inga fo le la i ki ka usi na fie le tunu ia le e si va enga tau o le message de va mai fa mo le fa kula va enga nga fa fe pe kula me se maliu pe vengo ka vide ko se i ke le fa eso ya so de si para vela vole mana lo mona ole fina ngalo le ali ka ko uta ese mal makau kia ya pe tu si vai nga fa mo le le tu ngai na taro taro nga nei ta ya ya ole la ngai ole pol kalami ya ole fa manatu lava male tu ya tu male
ia mawhai ona tatu maua pea le saunga le mui aso uma. Ia ole nauna ta ingal na ia ole whamanatu pe yo vaenga na ta ua. Ia ele soa tau ni yo vaenga tau pe mita. Ia isi na vaenga tonu o maota malawa. O isi vaenga in whale tonu foi nai palaka ma. O nehen mea la iti. Ia eto te manata whatau vaa ia pe yo awala ia o le e ona tupu mai whaalavi lavi. Ia o lolo taime tupu mai whaalavi lavi. Ia ona le mautonu rola ia ona i vaenga la iti nai tawa ona ai se whai muri. E lai tēnei ia mawhai ona whaatino le vaenga lea mo saunga lea mūtono tatu ainga. Ia le ngata ilea, io whautuanga māsani lava. Io whaitono whalwhainga ruenga i mautinoa awane tu ua ia. Ia whalwhainga ruenga le tapea uma, ia vaenga uma e taone i masini, ma vaenga whapena o muri. Ia tono tatu ainga ia. Tautua nā ia le saunga le mu mai se lava nei whanau. Te o nei tamaiti e oi mea ia waia telefoni, fie whanga telefoni, ia whanga telefoni e whao ngā. Ia o nisi nā vaenga e taona mai ma taituina. Ia ma tau mamau mai nei tamaiti au tau te kau ke whai whatanunga tamo e whanga lau telefoni ta palakali ki o le auli o vaenga o mawhapena. Ia o matau po kalame whaau pea ia o le alawai whai ia whaala wiloa ma vaenga. E fwoi matau billboards ma vaenga whapena. E whaala wiloa ia ima whapena ona mautinoa lea foi le maua uma i tangata uma le message social media ia o vaenga uma nalo titilo ia nitanga luenga ia naunau ta inga ia tatou maua lava se sa moa to afi le mu ma le saunga le mu ia te loa o vaenga uma na se tuatu pelo so atau pe si vaenga o misi ia e fa pena ia taununga mai talo tsara noanga i nisi vaenga o misi mai le au na ngamal tsara noanga nei tau wha mole ia nei o te lo na wa ia le atuanga o le pokalame le ni tai au o la vale tu lalo ia o lo ia tatu a au lava le tatu atu no ia le tatu saunga le ni yes o le tu lalo vo ile le pulinga ma le sunga le komsina le tatu atu no ia si le fo le saunga le mu o tatu walo ma fanau pe ona sauno fo ia le sunga ya tris ia o vaenga e pe le ango fo ile ia le totelo tatu no ma e pe fa sama noa tatu le vaenga ne palakane le telefoni sa le ia suluangi le kipo ki palaka ia fa vevelane le audi e o vaenga uma ia fa mole le malo le tatu se yutangia i fo ia fautuanga fo i botu ina atu ina ia pe ia le tatu atu no ile vaenga saunga le mu pe ona saunga ia tris au ti lo no le tatu time ia le ave fo imia ima umale o le sunga le finga le minsta ia Michelle te fono man komiti fa foi nga te leo le sunga le komsina mal pulenga apele pulenga tine muma fala vla vitu fa foshe ya mato te fa afta ye to ai le langolanga sua le tatu atu le ne tau sanga ato ne fo iwo o mai fo ile fa unga ne tau sanga ya ele na mala ina lo to tatalo mo to tapu inga sa fa ya mole pulenga i yuso matu fa fine au se alo foi o se atali se afa fine ya te to ile mato foi nga luenga fatino le memonia ia le fa ingo fiele nga luenga talivavi ia sa le ia le fa ingo fie foi nga luenga taliatu ile a sole afi ia ole loloto foi o vanu va pena na tamu fa fa sa so fo maliola au se meto tino ele fa ingo fie au le teltonunga male manato mo lunga le pulingo tinemu mai lava komsina e Michelle pulinga ato o lo ia au fa malo le tua talo le tatalo ia se fo io le tu mai le muri papanga maulo muri la ia tua mesio ila tu uma va penana ai tu no fata faita langa fia le tatu tunu ia le mamuli toile anga fa fitai ia mole mulmuli i fa manuia
ki wisi masi ma le tausanga foi le tatou atu nu atu o Samoa Hello. pa imile so mtalanga tai mole pot kalame matango fie la fionga e polo sunga foi nei pulenga ato le 685 radio ya faftai tele mula noi le nei tai au o fe foi ona tu inatu le leo le pulenga tine mu o atu tu e fio Samoa e meso la langi lo fa pena fa fonga mai ya fa muni atu ya le tu le tio ya me se foi o fofonga o mole ni yasu Hello. Tai tele sui o le tine mua pe nei tala no nei tai au fa fonga foi mai mo mai le tenu ma tu no me la video le iva stas te vala au tado telefoni na le iva stasi ia mo so se fala lave tupu fa fo se ia mo le si le fia e le mano le tato tenu